Dostlar buna düğün atmetkasına geçtik. İşte birinci fundamentin düğün atmetkasına ortalama 9,5 metre. Zelsenin başından 9,5 metre oldu. Sigorta ballar işte orada. Paketimiz burası. 7 aprel tаңғы saat 7. Балдар ақынап келе жатады. Бүгін да техникамен іштейміз. Уровеньге жеттік. Қазір стойлар көздей чоңайтып атабыз котлованды. Ошону азыр акындап ойлап иш алып барып атабыз, эмне дегени осуп болуп кетпеш үчүн. Грунт аябай жумшак экен. Осуп болуп атат. Бирок биздин опоранын фундаменттери терең.